Atin na lang oportunidad ding Hortelano makatipid kayong gastos king karelang produksyon, pauli na ning libreng parano maduduang na ning National Irrigation Administration kapamilatan na ning Upper Pampanga River Integrated Irrigation Systems o NIA-UPRIS. Kaya bayay Nueva Ecija at mapilang parti ning Tarlac, Pampanga ang Bulacan, karang lugar lamidin ng serbisyo kay may sabing programa. Parti niya kanuiti ning Republic Act 10969 o Free Irrigation Services Act. Kapamilatan na ning programa, midinan lang libreng paranum ng qualified farmer beneficiaries o retang mikibandi o manu panggabon na at syuking 8 hectares and below. King datos ning ahensya, atin niya kanong maigit kumulang 98,375 dem bilang dareng Hortelano a qualified ken programa. Dapat pamiras king 30,000 ning bilang dareng mag-apply. Anya naman ginawa nila kanong paralan deti bang maging mas masagli ang proseso na ning karelang pamag-apply. Metong karening pamagbisita dareng field personnel kareng Hortelano bang sopan dalang sagot kareng application form. Sopan dalamong naman kanuking pamagkolekta kareng importanteng dokumento kalupan na ning proof of land ownership, ang pang certificate ibat kareng opisyal na ning barangay o presidente na ning Irrigators Association. Ala naman kanu kailangan bayaran, uling libre na kanu pa lalong notarial services. Re Hortelano ang mikiutang kareng irrigation service fees, midinan lang certificate of condonation na magpatunay ang era na kailangang mamahid utang, basta kwalipikado lang ang free irrigation program ning NIA. Inya naman amo yutan ning ahensya ding sablang Hortelano, apakikwanan daw makapag-apply king programa. Malyari lang pasawp kareng opisyal ang magbisita king karelang lugar, o malyari lamo naman kanumunta kareng division office ning ahensya. King ngaliwang balita, misaup-saup lang elementary school students king batang second integrated school king pamamiyang proteksyon king wetlands na ning Balen ning Sasmuan, Pampanga. Mena naman lang 300 mangrove saplings na estudyante kaya bereng personal na ning Department of Environment and Natural Resources o DNR, ang point provincial government and municipal government. Agpang king DNR, nasa na ning mesabing aktibidad apasik na nga ning biodiversity kareng coastal communities at medina lang sense of environmental responsibility reng memalen lakwas na reng kayanakan. Maulagaya mo naman kanoing pamanan ng bakawan pauli na ning papel dareti king coastal protection ang pong carbon sequestration. Magsilbiya mo naman kanong habitat o tuknangan niti karami yaliwang klase ni marine life at maragularin ng bag king pamanyugpo king climate change. Aparte pa kareni, makapamiyaya mo namang sustainable future iti king komunidad na ning Sasmuan, lakwas fish pond operation ng pong aquaculture ing kabiyayan da king may sabing lugal. Samantala, atin yung aparting kampanya ing DNR laban mo naman king climate change. Yapin ing tree hugging activity ami daon karami yaliwang lugal king bangsa, magumpisa niyang February 12 hanggang February 16. Base king siyensya, makasipsip ya kanun 10 to 40 kilograms sa carbon dioxide kada banwang metong at tanaman. Buri ng sabyan, marugulang saup den tanaman keng polusyon ng timoreng carbon emission na ibat kareng saken. Aparti pa kanini, atin niya mo ring benefits yung pamangawal kareng tanaman king kabulasan. Mitatas kasing oxytocin na ning metong ataw pa siya kinawul yung tanaman. Ing oxytocin na ini apiningaw sandang love o happy hormone. Pa siya kinawul mea kanoing pun, malyari nemo naman kanong babaeng kaya kang blood pressure, heart rate, at makabawas yaring kano iti king stress ang pong anxiety. Ako po yung kaya kayo talasuyo, Arlene Salonga, ating pusong makabalen.